At pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Early in the morning. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Good morning! Early in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag tida ito nga programa yo Early in the morning. Jalabat ada paborito yung istasyon DWGE 88.1. Early in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig ya kabwasan ada balang sinansakay ya pinablin na dumurengel. Happy birthday Don Ramon Bautista Sr. na manawag tan R1 MC respectively. Okay. Mayamay iray controversial tan sensational Iran issues ya nagagawa natin sarayan na current events ya tatawagan tayo pinablimiran na dumurengel dakil iraraya pero mangiyadaladat tayo na saray balo Iran informasyon na balita antestimat ya singbaton imay agawalalamat shooting incident at Iskwilaan ditan at Zamboanga.
Early in the morning. Arayay kabataan ya nai-involve natan minor de edad. Early in the morning. Araya at bright mat irarayan ugugaw. Pero sa ikwandalante at si Karaso na-engage or singa na-a-addict at sarayay gadget. Arayay tatawagan tayon panggalaw at internet. Lautla at cellphone atay Roblox. No anto tay Roblox ako kabisado ta natati gagimira pero dakilya ugugaw so manggagalawod satan tanong maminsan at ang gano paglilabi walay naringil kun na manuuyag-uyag maingal tama na yan po ay si po ay kami nang nangamin ang tume maingal kaibak si misis may apok manaya man gagalaw at gadget ya kalaban to lamay cellphone to maningal-ingal. Early in the morning. Abalbalag manay ipik tututan ada saray ugugaw. Kanyan si Kasyo aratay anak tayo, apo tayo, nangnangan tayo ya maong. Tira pulpulyana na duntan iran na paka adikda o dino say panaunda at watan niya akatutok ada sarayay cellphone tan arumniran gadget. Early in the morning. Sing batun tayo tan ada mikadwan na agbang nasay programa tayo early in the morning. Saray issues ay idan tayo na sa atensyon o idan tayo na sa malaknaba na komentaryo nata na tatay gagimira. Antayo walay nalak ya impormasyon ya taluran katao ya involved at satay illegal drugs. Araya at recidivism at laraya. Lanang laran na naerul. Lanang iran na i-involve lanang atati gagimira ya talagan na karakter la kung tayo ada sayay involvement da illegal drugs taluran katautan so ibabagan nababalang sarayan na kaplusan ya araya malapula kununan agaw na Biyernes nalapulanan agaw na Biyernes siya ang gadnatan aglara anong agnira pimmaway. Early in the morning. Kapkabaton tirarayan na totoo. Kabaluyan. Tagarad tan Arellano tan tagad tan Pantal Norte. Kabisado dararaya. Karakter. Numan bilang at na-confirm la na sa pamilya o na almudala iraratan umpaway nira antay mo't la wala ray nababalang mo't ni hanggat saray ang kaplusan sakitaon la iag mo't nira pimaparungtal o pimapaway araya presyum la tati gagimira ya inatila raya o insasalvage pero aglaratan impaway niyarin niya ingkut-kut lara di ba katutay babaga tayon lanang ya aray membro na pamilya tayo ya kailangan bambantayan tira insan tira bagaan advicean tira ya untundala at sararatan ya klasin na bisyo or paarawiun ladya syudad talo karakter lalanti recidivis lararatan agtayo antala siya pa sumangala at sikara nayarin unsihan nayarin
wala ray transaction ya aga binabayaran or nayarin saraya bulgar mutlara, burnout mutlara at naya dapat siya naprotektaan so grupo kanyan isakripisyo larata na tatay gagimira. Nayarin they are canceling each others out. Early in the morning. Ya singasamay sakay lalamayan dani at sarayang nakaplusan yan almuda so bangkay to ditan ad San Manuel Tarlac. Ya araya walay involvement damat walay illegal tan criminal activities da. Karnaping, nasaratay motorcycle, drug trafficking. Walamat nalan impormasyon, katutuputan kumot iman katulangan, nasama abitla na biktima, alalamayan dani, sarayang kaplusan, watan ni may tarpulin, nadadalan ko ni, arapan na sa University of Pangasinan. Sa ikwanto at si karala lamang ya grupo tan saray arum makanayon. Sige. Early in the morning. Kayong manunda at satan. Wala. So, pansumpalan. So, taluran katao taluran na katao. Sa ikwanda, nababalang si Batu. Early in the morning. Kabatyulatan siguro. Walalay hints. Hopefully, na almo, hopefully makapaway, hopefully naral tan akulong. Pero no ang mumutla na nang desesperados lata na tati gagimira atan suwa irap say mansaper say pamilya. Early in the morning. Talura ratan katao ako'y taga Arellano tan tagadtan ada Pantal Norte kwantano iner imay pasen tumay sakay. Nayarin dyan Arellano mo't ni lamlamang ilaratan pinablimiran dumuringel. Anyan araratay pamilyo. Nang yun, si pararatay nababalang pamilya yo. Sa ikwantuya lang ti ay kwanto ay at di ko pa confirm kwanto pero matagal na hindi sila nakikita, nawawala si ayan idang ko'y hindaraya may palayaw da ibabagaran nawawala si ibitin ng takini ibitin ng takini pinablimiran na dumurin piano agla na expose Early in the until morning. finally na-confirm natan pamilya at santila ipalapag jada kabyangan mo na sa PNP nangyari gawon timot sumalaknaban niya in kinsatan pangalan na sararatay detalye. Okay? Early in the morning. Jada sa kini kontrobersyal tan sensational Iran issues ada sayan balita impormasyon yasing batun tayo programan early in the morning kaiba yung siya so amigo yo your one and only say kabusol na saray balasubas matatakawad gobyerno tanjad sa syudad inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ad katuan kayo sinuspende at ate gagimira na Office of the Ombudsman si LTFRB Chairman Rigor Mendoza dati ya LTO chief mo tan si Transport Cooperatives Chief Attorney Chopilo Guades dati mo ya LTO chief araya kwanda at sinuspende na Office of the Ombudsman
ya walay pikabyangan at satay Stratcom IT System na Land Transportation Office o dino LTO. Pariho yan ang silbi ya chairman na LTO si Mendoza Tan si Guades. Anong nang tayo no kasi at wala ni kulor na politika at saya tantay mo't lante sa Stratcom at watan niya na i-involve lanang ngaran I think company ya ng Dr. Cesar T. Kiambao. Only in the morning. Hanggang man untan balot, ipapalapag ng OIC Chairman Attorney Chupilo Guades III. Ya kakabatuntutan igagalang to sa desisyon na Office of the Ombudsman. Nilira ada satay gagawin niya investigasyon ada bitlan na kaso. Jad sarayan na kaplusan, ag kuninawat sa kopya na opisyal ya gangan. Jad oras ya naawat kuya at aralin ko na maong nanto sa laman to niya tan ikonsultak at saray abogadok. Gawin ko sa amin ya pulaing ya legal ya kurang tapyan na protektaan karapatan tan formal ya naibatan ko iraratan ya aligasyon laban at siya kuwanan na Guades. Mansinsyaak ya tiwala at ipanangnang ya saray ebidensya tan opisyal ya record na saray kurang ya ginawak nan siyak so LTO chip tan araya at unong saylay. Ginawak ya walay maong ya gagamtan tan siyak so iwawanwan na saya trabahon unaan so kapakanan na saya publiko. Awatan kuya ya pangkanawnawan na busngaw na ipalapag kumot sa surasun ko tan na ipaliwawak so anturay agawa tan mampatibay na katuan panamaglay na dugan proseso nalay. Buo tan mansinsya so tiwala dugan na panahon tan manalunggaring kwanto so katuan tan nalinis so ngaran to niya. Legan balot ya igagalan ton kekerawan ya kumunot undalan manupag ya proseso so abitlan na kaso atan so balikas ng Attorney Chupilo Guades III. Kinikilala at ginagalang niya ang desisyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng kasalukuyang imbestigahang usapin. Sa ngayon, hindi pa raw natatanggap ang kopya ng opisyal na kautusan. Sa oras na matanggap niya ito, ay maingat niyang susuriin ang nilalaman nito at ikukonsulta sa kanyang abogado. Gagawin niya ang mga naangkop na legal na hakbang upang maprotektahan ang mga karapatan at formal na masagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Nananatili siyang tiwala na ipapakita ang mga ebidensya at opisyal na record na ang mga hakbang na kanyang ginawa noong siya ay LTO chief ay naaayon sa batas. Isinigawa ng may mabuting hangarin at ginagabayan ng kanyang tungkuling unahin ang karapatan at kapakanan ng publiko. Malugod niyang tinatanggap ang pagkakataong may harap ang kanyang panig, maipaliwanag ang mga pangyayari at mapagpatibay ang mga katotohanan sa pamamagitan ng tamang proseso ng batas. Buo ang kanyang tiwala na sa tamang panahon mananaig ang katotohanan at malilinis ang kanyang pangalan. Kanya samantalang magalang niyang hinihiling na hayaang dumaan sa nararapat na proseso ang usaping legal. Yan ang paliwanag ni Attorney Chupilo Guades III. Only in the morning.
So, suspendido suspendido sarayan na kaplusan si LTFRB chairman dan cooperative chairman Attorney Chupilo Guadis dan si Rigor Mendoza respectively. Pero wala raya nanririakmat. Ibabagara, bakit si Tugadi na pumalit kay Chairman Guadis bago umupo si Chairman Mendoza, may pinipili ba kayong mga pinipili bang mga di rin inaasikaso ni Lacanilaw? Sila Kanilaw naging ano rin daw dyan sa LTO. Bakit hindi raw sila kinasuhan? So, ditan, atate gagimira. Reaksyon da sarayan issue. Early in the morning. 23 minutos, kasumpalan na alas 7 kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaiba yun siya, so amigo your one and Orly. Ayan programa at pakaasulan na aral, aliwan panderal, pakahalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon tan alta presyon. Early in the morning. Antayo atay preventive suspension, normal tan atate gagimira at pangkandak na say investigation. Normal itan pangkandak na say investigation. Araratay allegations, araratay untan iran na suspension at agto kabaliksan yaatan at guilty la. So sakay tuo agto kabaliksan iraratan yung investigation tan suspension at conviction. Aliwan synonymous at guilt itan atate gagimira. Normal process itan ya gawaan ay kailangan da ka ya ipirag. Suspendiin da ka ta ipirag da ka akin. Tapyano agmuna usar sa opisinam ya makapanharas na sararatay witnesses, makapansuppress na saray evidence, kiniratan na intimidate o anto kamanladtan, ya nayari na usar mo tay office mo, da pangiyamot na sararatay ebidensya. Kaya kailangan ipirugda ka, suspendin da ka, ipirugda ka, magano, legan ya gagawaan so investigasyon. Early in the morning. Preventive suspension. Stradcom abayaglata na tatay gagimira ya abitlan kontrata pigaran presidente la so dimmalanditan. Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Fidel Ramos paniraratan, si Pinoy, Digong, akin, say naisasakripisyo arayo opisyal, aliwan na saman at tate gagimira, so abitla ya company. Ibabagamot lante, ya kwandan legal ya amin, so agawan transaksyon. Nanangning tayo, antipansumpalantutan. Bitlan na gagawin ya investigasyon at sarayan na kaplusan. And hopefully, nailalo tayo sa atan ya nasumpalaya, pinablimiran na dumringal. minutos kasumpalan na alas 7 kabwasan
panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Anong nira na impormasyon na balita? Okay, underwater kunoy downtown area da Sarayan na Kaplusan. Si amigo tayo na Bats Vidal at ang i-forward na sa video dimmalan ditan A.B. Fernandez Avenue. So downtown area underwater da Sarayan na Kaplusan. Lautlatan Rizal Street. Ano man bilang alutsab iraratay luganan nyo at kiratan undadalan. Okay? Titan barangay Amangkuro. Manatawag imano iratan barangay Amangkuro Bimmalay anggat Sarayan na Kaplusan kuno ang gapuni relief operation niya nagagawa. Ay nako. Kan dakilmat sa gagawin ay community outreach sa program ya sinagawa ditan at barangay Nagilayan. Ya araraya at mani iter-iter iray tambal iray kabyangan na R1MC. Watan si amigo John Ray Bautista nasa R1MC Annex. Jamat at istasyon tayo, walamat imay kapaborito ko, mahal ko programa tayo. Mangiiter kami mat na sararatay untan iran manunaan ya tambal ya araya at maintenance. Nasaray walay sakit iran diabetes, high blood pressure o hypertension. Wala ray tambal dya istasyon panangarumat na DWGE 88.1 kapaborito ko, mahal ko in coordination the R1MC jad pangidaulumat ng Regional Director Joseph Roland Mejia. Early in the morning. Wala ray tambal dya simvastatin, Carbidilol, area may para high blood, losartan, sili coxib, area may para pain reliever, metformin para diabetes, clodipogrel para bisulfate, amlodipine, dan multivitamins. Laki jalabat. Hanap nyo si Engineer Nixon Dakal and si Manager Joey Baby De La Cruz. Good morning, Kenan Barangay Kapitan Justin Espino na Barangay Poblacion East, Bautista, Pangasinan. Karakula na saray viewers tayo. Maganulang bungat sa pangibasa at sararatan niya kangaranan nyo. Aratay lugayo kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangantabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy.
Visit us today at Cafe Medarno in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medarno, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8 8-8 8-8 na mag-8-8 8-8 pa. Early in the Morning. 36 minutos kasumpalaan na alas 7 ada kabuasan. Panang ipatuloy din na programa tayo Early in the Morning. Tayo balbalag ka talaga so impluensya na social media. Balbalag mat so impluensya na sararayan gadget ya singa saratay cellphone. Jad panamaglay na sararatay internet. Watan ya nayarin na kiniraya na impluensyaan
iray ugugaw lautlata say moral fiber dararaya tate gagimira at maganon na nakinitan singasaya ay nagagawa natan saray na na-involve minor di edad ninyo tay trahedya ya agawa lamot ditan at Zamboanga matalinon estudyante ditan Zamboanga may prominente ya eskwelaan so panuurungan nasayan na ugaw ya si Jamil at no antoy anunutan to awit na may paltog duarang klase amay sakit kasi wala ra may caliber 45 or 9mm yan na yarin na i-customize mo ya sarag mong gawaan ya magmaliw ya lung firearm ya singa style na Galil or AK-47 or Armalite wala man ya kintutan singa kahato ya paikarga mo umban so ginawa ton gamit to ya lima diskwilaan sa pangkalawan tayo antoy very lax security sararatan niya bitlaran na educational institution akin niya akaloob so sa kaya estudyante ya wala awit to ya armas unaan niya pinaputukan to sa may teacher to ya agto nala medyo nanjam iman so paltog lima at sa kaya kwarto another lalamot ya paltog so ginamit ton amaltog at sararatay kapwa estudyante to niya ya singigan na empatida tan sikato at limani at fifth floor according to report at pinaltog tumutla so sarili to ubalbalag influensya sa umpapoy natin at investigasyon while it is true ya sikato at matalino pero singa akulitupan mutla lapulanti da saraya ay panggagalaw-galaw to the internet na satay Roblox ya babagara no anto tay Roblox sikatutan sog tayo na kinsumikanics tutan tayo ni natatalusan sumikanics tutan pinablimiran na dumuringal. Okay, pero atan balat sikato so singa dakil kasi sila bantayan laulad sararatay watan iran na pelikula dakil pa na impluwensyaan singa saratay na babantayan dad television naninyo say ipapalayaw da at sarara may anak da arara may bida da pelikula di ba? No wala ray anak da ipalayaw da sa nickname da ara may bida pelikula sikatutan ya na impluwensyan ira tate gagimira ay raraya kabataan at saraya na kaplusan base satay social media sana isama ni Senador Chis Escudero sa kanyang bill na ipagbawal din itong mga ganitong klaseng pinapanood sa social media o sa internet kasi naghain si Senador Francis Chis Escudero ng Senate Bill number 2347 or Gambling Advertising Prohibition Act. Ayaman so bill ya ibabawal iraramay gambling ads at sararatay advertisement tan sponsorship na sugal at television, radyo, saratay dyaryo, online platforms, social media, panggamit na sararatay celebrity tan social media influencers pan-endorso na sararatan ya advertisement ya mantatangguyor mani-induce may mangitor na balaga impluensya
social media yay pansugal tadakdakkel so na nuneng tayo yana na impluwensyaan eda saya tati gagimira so abitlan na sugal. Di ba numambabantay kayo wala ramay short ken ira ya bantayan mo ditan cellphone mo ditan gadget mo bali-bali so pambabantay mo bigla labatlan wala ray unsingit ira ya advertisement or wala ray news ya dedengelon mon bigla labatla ya wala unsingit iran advertisement kanyan na kingka na visit kamet pero araratan niya advertisement no maminsan siya advertise da sugal kanyan na induce ka ay mansugal tanang mabuk mo yan nanunung iraratan niya advertisement singa say antam at duga raratan gawaan mo la kanyan si katutan so pakaka impluwensyaan tayo at saratan niya social media kanyan na ito nga naghahain siya ng batas na Senate Bill number 2347 Gambling Advertising Prohibition Act. Bakit hindi na kaya isama yung mga ganitong nangyayari sa ngayon na kung saan na impluwensyaan yung mga kabataan sa mga paglalaro-laro dyan sa mga internet na yan ng mga Roblox na yan. Unong ni Edkinan Escudero, ayon kay Senator Francis Escudero, presiding officer na impeachment court, sa gagamtan na abitla bill at nabawasan so gambling addiction, mababawasan ang gambling addiction, mahikayat ang responsableng pagsusugal at mapoprotektahan ang mga minor de edad at iba pang mahihinang sektor laban sa impluwensya ng mga patalastas ng sugal. Kaya kapag naging batas na, magkakaroon ng isang taong transition period upang maalis ang mga umiiral na advertisement at promotional materials ng mga gambling operation. So may multa hanggang 500,000 pesos, makulong ng hanggang 3 taon o kapwa mapatawan ng multa o pagkakulong. Ang mga paulit-ulit na lalabag ay maaari ring mawalan ng kanilang business permit at licenses. Sa kasalukuyan, ang Senate Bill number 2347 ay isang panukalang batas pa lamang at kailangan pang dumaan sa proseso ng Senado, Kamara at lagdaan ng Pangulo bago ito maging ganap na batas. Antayo, marakop yan. Maganda itong panukalan ito kasi marami tayong nadadaanan na mga kabataan dyan na kung minsan sila ay nagkakarakrus, kung minsan sila ay nagpupustahan sa pugpak. Marami pugpak siya. Panggagalawan datan. Sa saliwandara, may text. Man pupustahan ira sa atan. Man tatatsing ira. Di, anto ka man lang klase. Actually, jad neighborhood yun, anong nangyumot No siyak mismo, agkwantay manggalaw na majong. Agkwanta sa manggalaw na majong. Tungit na ba sa antak? Wala day siya discarded sa atan. Agkumot papasirayutan. Basta agkwanta sa manggalaw na majong. Pero, wala rin na nanang kuya. Ugugaw. Ugugaw. One taon labat na mga 9, 10, hanggang 12 years old. Ay agayla, marunong iraya manggalaw na sa imajong. Early in the morning. Nabahabantayan dararata, nai-influensya nira, mamimiron ira. Nanunang da, nanturara may singa tapunan, naani sikakarala. So manggalaw, sila na ang nagsusugal. Kaya pag may napapanood sila, singa sarata scatter, online gaming, dakdakil suna na impluensya na satan. Dakdakil iray nalulukod satan. Marami pong nagpapakamatay sa mga
sugal-sugal na yan. Early in the morning. Ayan bill ng Senador Escudero. Ang tanong, paano yung mga legal naman na pinapatakbo ng PCSO ng PAGCOR? Yung mga casino na yan, nakikita naman natin yan sa social media. Kino-commercial yan, advertisement yan, mga casino. Sabi, responsible gaming. Yung mga ina-advertise ng PCSO. Small town lottery. Di ba? These are legal. Kiraratan. So, paano natin ito mababalanse sa panukalang ito ni Senador Chis Escudero? 47 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Kanyan ay social media, balbalag so influensya tuya at ate gagimira. Walay pangmaungan, walay pangmaungan na saya sa internet. Marami po tayong mga magagandang bagay na nakukuha sa internet tulad ng pagre-research ng ating mga takdang aralin, assignments, o wala ray gabay muran na naalanin singa kaaruman iran knowledge mo sayay anto ka man gabay mong kabaton at naalam panamugloy na internet i-type mo labat singa saramay usarin yuran na tambal i-type mo ano po ang epekto ng gamot na ito umpawayla internet at ate gagimira maya-maya i-search mo singong biyahe ka mantay kabisado mo kabisado dalan i-google mo nanangnang mo waste mo nanangnang mo no anturaratan dalan niya nayarin maganukan unsabi at saray destinasyon mo katuraraya subalag mo at pakatulong pero no ang nagamit unyara yasinga na kingkat saya na pusis ka na may na-exorcise ka naman bilang dakdakal so bad kintumot siya influence na bitlan internet pero wala mo't supang kaabigan to. Early in the morning. Okay, another public service. Wala mo't kuno'y nagaway community outreach program ditan San Isidro Norte Bimalay Nabuas wala mo't so iterdaya tambal malapod R1MC programa mo siya na R1MC community outreach program ularatan barangay San Isidro Norte Bimalay nayarin na walay gawon mo tiya medical mission ayan panawagan ipapasabi ng John Ray Bautista 10 minutos na batlay nakikira ante siya man alas 8 kabuwasan talaran na nyo la sa programan Liknaay Balay ng RJ Jimenez sinakbay to la sa Uladya the station at piano agla naabutan na sa iaatagay na danom malaputan at saray area siya dalan nito niya Lani Bautista Paragas ditan Balay na Malasiki Christy Cantago si Madam Ima Alipio ditan at Basing Bimaloy Lawrence Stonebridge Kayanga City Sampabian si Lina Gatchalian si Marilo Vidal Tinte Silya Seralde Baruso Melanie Sericon tan si Elisa Erer si Mr. Ben Joby Ben Jovillanos si Arnel Ladia Maestro Doktor Carpintero Musikero Carlito Bandong si Kyle Mejia
Shout out daw kay Nanay Minda Amansik. Umagang umaga, linis ng linis daw kahit umuulan. Si Master Sarlo Gonzales, Kagawad Ricardo Calderon na Pantal, si JJ Gamboa, Robert Aguado, Lynn Coronel, Celia Murante, Jimmy Baby Torrio, si JR Mamaril, Armando Segundo, Rodel Edadis sa Peralta, Ditan at Barcelona, Spain, si Belma Munar, si Jorge de Vera Ditan at Kalmay. Kumusta la? Suba Bunugan, nasa relief Ditan. Kumusta mula si Kagawad Buji? Akala la relief to. Bugart. Si Maxi Solis, si Antonio Almasan, Nestor Maramba, sa ikwanto dulap lamet, ja eda downtown, kuhanan Nestor Maramba, kaskasan iray negosyante ditan. Halos Glara manlukas na pisto da, singa si Doktora Mela de Vera Carino, no ang gano ulatan niya man jetski si Karadi Amor de Birang gano wala jetski da ya ularatan ada klinik da ang gano man lukas sira useless lamang taang ga pumetlante so unloob iran na kliyente da o dino customer data danom Early in the si morning. amigo Irenyo Velasquez si masangilay sapatos ko si masangilay sapatos ko ya lapod sayay dulap, pero ag kuna ipaduktor eda si kato, lapulantid atagaymet ni Sudanom. Early in the morning. Good morning! Kinan Engineer Brother Tony McNally, ni-greet to na happy birthday si Brad na APO SRB Manuel Shapno. Early in the morning. Scout Royal Brotherhood. Good morning, Kabsat. Happy birthday. Gina Kalyanta. Diyan sa Karanglaan Bayanihan Village. Kumusta na raw kayong mga kamag-anak, laut na yung mga anak. Servando Palma, si Jojo Bauson, Carding Meneses, si Ate Cha, Ditan at Palapad, Sampabian, si Napoleon nating lahat, Napoleon ko, si Miguela Kamurungan, Ditan at Nalsian Norte Malasiki, si Mig sa Kamurungan na araw-araw daw nakikinig sa ating programa. Si Nora Llamas, Alex Centeno Rosal, Santillan Fruit Stand Ditan at Malimgas Market tan si Kagawad Joel De La Cruz. Si Remedios Mendoza. Agani mo akaloob si Remedios Mendoza ta dulapmet lanti ditan ad kalsada EB Fernandez Avenue halos aglaman lulukas na pigarisimbamet si Madam Nati. Kaskasan met si Joe Perez tan si Mrs. to, ditan, talanang niya alubog, iman supwisto to ditan, at A.B. Fernandez Avenue. Ang galagtan, at kinan boss Peter Fernandez, tan si hermano ton si Chanak na Star Candy, halos anggapoy mangaliw. Tadanom ditan at downtown area. Nako, logi negosyo. Kasyan ire negosyante wa.
nabuas ta simbaton tila mo siya tati gagimirata nanunutan ko lang may ibabagadan history will judge us. Now, nang yun, ang turaratay ginagawa yun natan. Wala mo't amoy singa man kimutla. Mambababawi mutla. Wala mo't lang makakanunot na pangkaabigan da. Wala la amoy singa regrets o remorse. Whatever, nanti tawag tayo satan. Manatawag lara na malaknaban na investigasyon tamanggawa kuno na saratay malaknaban niya comprehensive land use plan o dino master plan. Ay nako. Sige, nabuwas tiraratan singbatan. Happy birthday raw kay Manolito Palaganas. Si MVP, ha? Happy birthday MVP Manolito Palaganas ditan at Bidbox. Hanggang pula ay malaglaam niya oras tayo at sayan na programan early in the morning. Oila kumo niya ni pasabi milamot ira impormasyon na balita yan na pag yun na pinawiran na pinabangan. Pakaasulan na aral aliwan pandural. Pakalan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Kantabay ko the technical side si El Presidente Engineer Nixon Dakal. Say amigo yo, your one and early in the morning. So misa salamat lawas ha. Mangititilak kami na balagwin. Salamat ada balang sinansakay. Ya pinablin na dumuringal. Diyos ti agngina po. Tandaan si amigo yo, your one and early in the morning. Ang puta-putang irang balita. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M ay si Ma'am Sara Duterte. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito, mantrabaho tila, alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever.